mbithani ndakithi uregwa ndakithi Ndio kuitha ndakithi natembecha ndakithi nuyen uregwa ndakithi utangethe uroketha nyaga ogo nkurebura njara urenda kurebura njara weekend yaku yethire twekaria tanansi yangu ilikuwa poa tuirigana mathikoni jare mathikoni jare Jumamosi Friday Friday na mathikoni mheshimiwa Kiambi Matanga lakini ndi sawa weekend na nioni ya sawa ndathia Tharaka au na ndemo no ugora ndi uti muntu ungi muchore ukoza watu si wajinga bwana watu si wajinga bwana watu si wajinga bwana indi Tharaka ukua ro nukwenda kutana orogi Are ukorogi are ukorogi are nikirambiche watu wa Tharaka hapa hapa kwa roho ni wazuri indi tiango thekia ndathire na mathatu ndathi na kwikaragi menyerete gutirire gwikinyiria nako nkendama karagi karagi ni kamuragi kamuregi okay indi gwikomenyerete gutiritha nako nkendama indi miandi mukuru indi ntendama ona uwe na mukuru nomba kwa short indi ndathie na mathatu utimbira conductor na antu bangi bakurigeria sana conductor no bateme utakuri uthi ugeta ukegwa kuthi mburi ata nande tukinya tauni na twethira kamwe kuru gatindiri gacucu ga kuru ari antu thongirani ngieni moja tunataka moja ini nukumenya gatindiri gaka itutindiri tutenda kutwinyikitwe alirwa nukumenya alirwa ta hata wewe mrembo wa zamani mrembo kagita kinyawe kamurembo kakagita karea no bwichi kare kwa kagita lakini kwa nini igeno nande amwete kamurembo mwanka kwa nibinzia shushukara mwanka kalongira nkari gata kerwe we murembo kaigwa kwanaka we murembo ibura wewe murembo akagita kara lakini wewe mrembo wa zamani kaigwa kagana lakini Tharaka ye sawa Tharaka nuyenye muchita wa nkengejia Bazo icho nkenkeia yes mo kimera fulani kiuma mundene alafu nende tekio nkenkeia ye toji orakunda rwetu nkengejia nkengejia nukuona ryo kwenda kulega into kiumu omeragia nkengejia okameria kwa okare nkengejia kengo mumero wo niki turuka wewe smooth tutaendera niki kengo kagita karo kuria utensils interview mba kwenda mabwega inde interview bikuliwa muno nara Tharaka nkengejia nundu kwena into bingi uriye tenduge tantarara nuye ntarara uriye nkengejia tantarara na tindi otientarara are niki Tharaka ngotigana na ngotigira bara kwa ino gatureka ngakwashia Tharaka ari ntarara no injokere ile ya nkengejia sana njokere meragia muyita watakweri njokere inene sana imeragia into ende no tinda to kwenda to na ntarara niyo nene kinda to ntarara ikaraga rojini na umathanje na igana ugu tikanane muno kagana ugu kwarama kwarama kautika nene na timonora ndato ingana ate
Kwa area nande. Ndato vegana something oh. Kuna ndato nenga no. Ndato itiga nao. Then wewe ndato vegana nao ntararega nao. Ntarara iko kanini kiendatu. Tukime. Nto no menye. Chukuru le choko munde nanse. Mwireta no choketi mwana skuru. Muyoro aku. Temweje bieje. Bieje. Kabie bigana. Tantatu. Isawa na wakwa arere kurira otugo akiuga na kwenda kuthi cukuru. Orendo mwikena. Muyo akwa ndenda kumwira Highlands. Ko thomete akirie kwa teu? Highlands Academy. O thomete akirie kwa teu? Mwirete Highlands Academy. Wakwa? Orendi mbariti na mwarimu wa Highlands Academy. Mwarimu wa Highlands Academy mwarimu mwega muno kinyawe. Sana. Sana. Director. Sana. Ntoeno antu wengi. No reto ari no last week yeah. Highlands Academy ni mbake. Nansi. Uga chukuru kuthongoma. Shukuru kuthongama. Akariera kau. Kariera. Yani kariera kena shama. Karugu kena karuguta. Karugu. Tiga pio, tiga mwanki. Alafu bora chiari bakundumiwa. Yani achiari muchiari akaenda kugeria kuthi cukuru ya Highlands Academy. Athia akauga atienoka. Bagakarana mwana ku. Ana ndi Murango juu kujira ndonera ole makurugura. Waringiro salute. Wow. That was surprise of the year. Go salute. Ai mwanganda ewe kithikiro nkoro ndoria ye nanse ndo karingiro salute. Bwana. We. Manto imanane. Yani ukithongira waringiro salute. Yes, mandam. Tena kiambere. Kondakta nyuma. Are ni twakari na mkubwa twari na munene na nyuma. Are kondakta na wanyuma. Twakaranirite na mkubwa na nyuma. Na mpeya gadi. Highlands nayo iko kiwango yake. Highlands. Mucheri no agerie. Mucheri no agerie. Agerie athire mwana na Highlands Academy. Iriwa. Iriya okorukagira ko. Kwa DCI kwa woma Meru School Meru Primary Wetie kwina petrol station yani ile ko itoto Ingweti Total. Yes, then on your ambi weteti ogo eno right left on your left odhongere agugu oketheria just like 100 meters 100 meters oketheria cukuru enu ya Highlands cukuru enu makete cukuru enu ya okeburira ndathoma ene nano kugo kaira aije bieje bieta no bicho na bichi yao ni nini sana kabishi kanini kabishi kakugania muko gaturaithe mama ikiritwe uritokire ndenia magatheti rukirirwe mundi Nancy ndina ngatheti ya The Standard kwina Daily Nation ndina Daily Nation no kichongo ikirakuremera giki in fact acha nipambane na yeye mboko bera okay imbugie kauthukia nu werutananga giconko mundi ngatheti ya The Standard yina ngono kawethere na iko na niari Elvis no atigie machini ciake kina huko. Elvis machini cia kuichi kuina huko njo okirie. Kwina ngatheti no ya The Standard in fact cio chumborana. Mono. Director na Elvis yejana. Arute akirie nyamuino ikuinoko na nyega nogu ngatheti ya The Standard yena ngono kathumbire chikiri torito kiratati yake Chebukati's team faces Masit in election tribunal. Nakumenye bien kodeka. Utombo deka wenka tukiri watu. Kandari kanari.
ngakwira tuthiete na mbere tia tombe tureithe mantu mama ekirito ngathetini mantu mama konena Chebukati bathirete bakina mbere kwa bakiri kana na magumu muno kagitania ka kwirigiro kwigwa akwina timu yenge yembia ire kaithirwa ekiruga kamagira ithurano rugono tukaruthia karatatini ya 12 hope and reunion in Director. Director tafadhali ambia Elvis akuje huko. Okay, turekane na chamba director. Turekane na chamba director. Lakini niko chifumbura mtu by the Yes, over. Fresh edict for teachers as schools reopen. No ende kwena arimu ba utumo ikiongo kagitania kachukuru ikweregero kuchokwa. Na by the chukuru nigichoka we munthi acheri bena bamo bena changamoto sana. Nuntu bainge ba batie na wichi bara bainge batie na batie na gintu ekwira na kewa na chukuru na kudhokia mantu buru kwina gontu nase nuye kwina yora bwega. Batina gintu kinyaga kure neno CBC ekoya CBC ekeya ogo CBC ekeya ogo kwena uniform chambia ikoendekana. Mr. Cameraman tafadhali kanyamuko gakwaria nare ngo shumbura muno in fact no ke wotindo ni ndinga gatanyania ndi nga turania ndi ko manchere no mtu ya kugamba nto kiongo urembira kwena yura ya kwena yura sana last week ndo na nterechia daraka bakiuga achari batiko me kinyaga kwana and then gintu kirake kena thina na arora nyamuchia ndethia kwewe china maguru make menda mete ndengu ira bara magateni ndengu ndina turengo tuganona tuliuma igana na membe weno ikigoro yagura wana chiringi 180 180 imagine ogure ndengo mukebe kwende 180 then wendi chiringi igana loss lakini emundirio ritoba chukuru chembere te ochoko na cheri benge bena madina tama na kinyari muna babalere kana benge bena gutumu ikiongo kagitania kachukuru ithiete na mbere kwegwa igichoka garono to tukaruthia karatati ni gatuna gatuthandatu na kamwanja ninteni bring it Ruto dares Raila on Kamukunji rally. Kwina rally ya Kamukunji. Ntika no megetwe nase. Kwiyo nkuwa ni kubanga bangwa ni kiama kia Azimio. Narende Ruto augite we utina handshake. Akarutha na Raila. Na utina ngwatano tenu ke uwerio amona gutwika Raila nethiritwe kinambe kwa kiruta threat kana kinambe kwegwa bakiuga ati ibo bakurukite nyamantu mangita mara utina rwarito kana utina ngwatano teno bakainambera kwegwa bakiruthaga amona wagu kwina Kato ile kato mulika tukala tukambere nanse tumenyimbio ye karatati gatwere tumenyimbio ye thiritwe kagirwaga karatati ni ka gatwere fake historians who framed Kenyatta's death leader tag kurerwa mantu baba endete history indendete history mono by the way kurikana towards the end of the state of emergency in 1957 state of emergency ya mbiriri know the history okay nkomeyano kwa warutha emunde otikumiruthaga ndare wa jog nkomeyano kwa wamiruthaga emunde mitamboni geography emunde utamiruthaga end of state of emergency ya 1957 na araendeka gitakara the colonial government kana chomba beberu chomba kana beberu agan thiguruni ya Kenya bamberie kurutana arutiwera bathirikari antata ba KDF
na antu bange barabathie nambe kwa bakuta na ontu mwanya kagita kara kinyama umau yathie nambe kwa kiwataga ikiwataga iwetari nene muno kulingana na natural science graduate of Exa College lada nara na ithire twakinambere kwa gitaria mantu mana kwina mantu mamwe mandikirwe Kristo ino mari mantu maurongo as in mari mantu tuma matari ogo rugono rukarethe tu karatatini gatwire mureithiri wa Meru TV kwina kamwari kariaga karakethiritwe kari na magwathe kara kwerekana ikethiritwe kirotha bwega sana ati mawathe in fact kethiritwe kari kire wheelchair nyuma ya kana nyuma ya kukonwa mutinoni na aruthie kirio giki ari kire wheelchair aririkana Tabitha Wachira no mwe wa aritwa 6,407 baraba ethiritwe bakiwata A- kire kigerio ya secondary kira kathie na mbere kwa gitumagirwa muthenya wa Jumate ririkana kamwarika karithi na mbere kwa gaitaragiria bora kethiritwe kena nkena na bora kethiritwe kena ngwatino imbega na alimu untu bwabwe ethiritwe gwikaumbithania kuwata grade ino amwe no gutwika kethiritwe konenwe na mutino na kethiritwe kari on a wheelchair kethiritwe gakithia na mbere kwigua gaki umbanaga na kawata grade ino kare kire wheelchair rikana ugu kratati ni gatona ikagita kaumu muno nanse kire aciari kagitania kachukuru thiete na mbere kwikirugurawa nyuma ya mianka yiri ya kuina mbere kwigua gutena kana uchumi bwande gorobuthiete na mbere kwa bokera garekaga aciari no bathiete na mbere kwa bakiringithekaga murimu wa COVID-19 ora watigire antu baingi batena into ora wathie na mbere kwa gicokagia kira gintu nyuma na emunde cukuru ikirugura wogu aciari baingi batikumenya nata bakarutha kana baikumenya bura bagacokangia na bago cukuru batina mabuku mara makwendekana macukuru amwe uniform chini chikwendekana bena mantu tamamu mama ethetwe makina mbere kwa make bacumburaga ndiona mantu makone nina shukuru ni irutaniretie bananganiretie advert yao kiri standard shukuru ya Kemu